Tazalık imandan. Siz 5 ok namaz okuyorsunuz, polibon ben bilem. İmanlı adamsınız. Tazalıkta. Kardeş, amanın doğrusuyla beni kutsan öyle bakıyor. Rahmat. Kirpişli paketke oraq koy. Samsa bir şu at durdu. Tiha şehirde. Hiç kim bilmezi daha. Sanap sense berdi. Bilmezi daha. Adı sanap sense. Bu sazın bardığı açık duratu. Malanı açma, aldan açma, killedim da. Büt bardığı bir yerde eken da. Havası kısıtlı, damlısızı. Administratörde o'zingiz o'xshaysiz. Bu yerda chista bolalarga ham o'xshaydi. Bardıq narsa shu yerda o'zingiz yasaysizmi? Svejiy bo'ladi, o'zingiz yasaysiz. O'zingiz yasab, o'zingiz chiqarasiz, ha? Bardıq. Чисто славская, да, уже, да? Ну, ладно, я сейчас. Пакетler. Ya. Marajdan iyi de yerdeyiz. Okuçu bollardı, kırmızı dediğimiz, evet mi oldu? Adamı Adamla gönül burası. Valla bir çıkandayım. Таза? Молодец. Нарқымды açыңызшы. Таза? Үсті отады. Нарқычы? Таза? Таза екен, нарықтан тап. Конкретно нарықтан тап қойшы. Таза Büyük одноразовый, ya? Только одноразовый işletilir, ta? Lan işinizle ilgili baldardı kanımız etikez. Tazalıklar gönüllü burumuz, ha? Karağız. Kelecek şular da bizim. Trolleyin olmazlar. Bardı o torkta sırap koydunuz kanda Allah'ınızda özünüz жасайсың abi. Bir gündük. İşinizge ilgili. Sakal assalamualeykum. Ruhsat mı? Bismillah. Amansız, tünsüz mü? Damlısız mı? Maşallah. Senin üstü şöyle neredeyiz mi? Olur. Üstü sizge karıştı. Olur, falan işte. Falanız işte. Aldı da siz yerden veririz. Önceden böyle bu paketler. Maşallah. Tazalık жақсы екен, ha? Apapakay. Gaz yoktu, baştan ötüyordu. Baştan ötken. Özünüz жасап бересіз балдарға sen işte. Yok, baltarı sağ beş yerinde geleceğiz. Ben prosedürden beri olsun. Şu ne lan? Таза, приятно екен. Таза, приятно. Емеңіз қандай? Мыйзамды іштейсіз бе? Рұқсат бар бұ бұға? Var yok. Мынау аз даяр бі? Же нан іле бі? Yok, değil be. Seni işte alavuz, içine salavuz da. Қанша соң бұл? 30 son. Бұл жөн эле эме турбайбы, а? Neme? Mayonez, Mayonez, kalbasa. kalbasa, sandviç. Çok hoş biliyoruz. Қанша соң дедіңіз? 30 son. İyi ısıtıp sırası neme alıp veriyoruz. Sizler kayda geldinizler? Тазалығыңыз жақсы екен. Ушуга рахмат айтайын. Мен жарандык активист, Армат фильм Таштанбекович. Bana Балам bu Бақбұлақ YouTube каналымен бірге блогермен. neme üstüne çıkıp görseniz. Gördük. Artık bir tane razı bir meştek. Adına разы емес екен. Bunda Игілік. Игілік. Наразылық жоқ бұ? Рұқсатыңызбен эле тарттық. Бізге наразылық жоқ бұ? Жоқ да. Рахмат. Rahmat sizlere de şunday aytып, Aynen. adam hali mындай қолдап жақсы екен десе, дағы іштеген келеді. Игілік, әлбетте. Игілік, өнü өсүңүздөр. Тазалык эле сакталса болду. Бизгечи бул жакта эмне бар? Bu yakta hali su puğu ошо не болуп. Скала. Bu yak sal болсо дагы ыстык кармап турат да. Bu yak su. Игілік аксак, тынч болуңуз калып. Бизге капачылык жокпу? Жок. Болду, рахмат. Assalamu alaikum. Şef kandayız? Yaxşısызбы? Көзсүзбү, даңгысызбы? Рұқсатпы? Рұқсатпы? Қайда? Рұқсат. Текшерелдик, тазалыгыңыз кандай? Таза. Сенин алдында
Cüngs? Oldu hazır. Bismillah. 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 Assalomu alaykum. Nega qanday? Yaxshi chap qanday? Yaxshimi? Tinchmi? Тазалық қандай тазалық? Тазалық не тоғым? Больницаның ауылында. Шектер больницаның ауылында тазалық нөл ғой. Тарта беріп қоғылы шашылбай. Бұлар біздің емеге разговорға емек бе. Bir sıra tart canar süreçleri. Büyük bardağın çaldırın. At da ket. İş ve tutturunuz yani. İşte getirdim. Evet. İş ve tutturunuz yani. Beş neyse ki. Bol bir geldi yapacak olalım. Sakar değiştirdilerin de. Evet. Sen tatlı ver şaşılvay. Pazarlık. Новый. İş ve tutturunuz yani. Tazalıkta bizge geçe karaş gerekiyor da. Biz hazır iş vakti de arkadaşlar. Benim iş vakışta da tazalık karalış gerekiyor. Şimdi işte şunu yapıp durup da bana Yok, bana karasanız. Mal kança жылдық kirde ойлайсыз? Mantık kıskanma bu? Kança жылдық kire buna? Bir günlük de işte. Ular рабочийде işlep turgan idishlarni juvib turamiz var жоқ жақсы. Хорошо, o için görsötsün için. Mantık kıskandan için karasan. İçin araç için. O жылдап çoğulgan kirde o ege. Жылдап çoğulgan kir. Ha. Lan için karama. Lan için karama. Жылдап çoğulgan kirleri de bunlar. Rабочий prosestem düşünüyorum al. Bir günlük kir bilinet. Sizdeki tamağaç, nolun bardı, produksiyanızın bardığı açık duratu. Nalanın kaçma, aldın kaçma, kirleyordun da. Büt bardığı bir jerde eken lan. Malın niye mal et? Düşünmedim, mal ne yıl koşkan? Eski etті жибит koygamayacak anda. Eski etті suga salıp durup, jibiti ısık suga salıp durdan aşağı koş bere berет okşayt. Malın içinde ne var? Bundan qarsan lan. Oldu da. Тазалық. Nol içinde ne var ekan bu? Şef, bunda kağızın içinde ne var? Orалық turadi. Ha? Ne var? Açыңызшы. Baliq turadi. Balık mı? O İçi balık mı? baliq bor. Точно? Точно. Bıçak veriniz. Ana. Paketlerde orалық turadi. Al жерден kesiniz. Hazır. Minтай ekan lan. Minтай. Bu жағында ekan. Kirpichli paketga o'rab qo'yibdi. Samsa ushab turdi. Tirikteri o 2'den daha koyup salып tursun. Mantı kıskandardı taktın mı? Ama mantı kıskandardı taktın mı? Mantı kıskandardı şaşırdı aytar. Giyimlerdi, birilecekti, bir tarlaşacaktın orada. Kol tutar, mantı kıskandardı çatına taktım, mantı kıskandardı o şişede kirken. Şef öteli, tazalık yok sizde. Ben sen aldın da. O arınıç, sizleri ömrünü koyup arınıç. Ben sen birlikte şef hazır tazalıkta da burada koyup.
Başta qarsan. Qachon qo'shim? Жалпы bir обзор olub qo'y o'xshab. Mana. Mana kirdilar. Şef buna plyonka arzonlab tursa kerak ha? Ha. Qancha turadi endi bu? Ahvolini qaramiz. Kuxnyadagi ahvolni qaramiz. Qancha turadi shu? 100 so'm turadi-da, turib. Mana ahvolni qaramiz. Mana mant qisqanini qaramiz. Shu yerda mantini olib solib beradisan odam, mana. Trapkangizni ahvolini qaramiz. Trapkani mana olacağını qara, chana olacağını. Ne? Bu idiş ayakının olduğunda pol juğan yerde qara. Şu oydan turadi. Nol moyshi zona o'zi emega tozalikqa muhtoj bo'lib qoldi. Холодильник bir öge. Жа, не знаю. Böyle nasıl çok. Canan ne var? Torptor var mı? Yok. Sladis. Yok. Çok var. Bu işte böyle sırtı. Marka kafe içi. Kafeyi ne yapacak? Kafe emas. Bu yerde birle şu bol şu önüme dön. Tazalıkka qanday? Sankengishga. O'zingizniki bormi? Var. Qana. Ko'rsatib olasiz. Tamam, o'tiribmiz mana. Endi mo'l o'tirgandan keyin vaqtlarda bizda bu boshqa kafelerga borish kerak. Bor bo'lsa, chinini aytingiz bor deb. Yo'q bo'lsa yo'q deb o'ylab qo'yamiz endi. Biz ishlasangiz, sizni ishtirok qilib olib qo'yasiz. Qo'yingizcha, men qizartarinchi. Var. Qana, beringiz ko'rsatmish sankengishgangizni. Sankengishgangizni ko'rsatamiz, tutamiz endi. Sozman. Sankengishgangizni ko'rsatamiz. Alkış atamiz o'tiribmizda. Yo'q, vaqt yo'qdan berib yo'q bo'lsa yo'q deb o'ylab qo'yamiz balki. Men hech narsa qilmayman sizlar. Yo'q, men tushundim, bo'ldi. Bizning ortimizdan boshqa organlar keladi. Sanksiya keladi. Bardığı alar o'zlari. Tozalık adliyini, sankinishga adliyini ishtirab solinadi. Tozalık yo'q. Sankinishga yo'q bo'lsa yo'q deb o'ylab aytingizda. O'sha biz topshirib qo'ydik. Ha, u shu yo'q deb o'ylab aytingiz bo'ldi. Tozalıkka ko'ngil urasizmi? Buramiz. Ha? Bizni to'ralab qabul oldingizmi? To'g'ri qabul. Norozichilik yo'qmi? Yo'q. Ruxsatingiz bilan tekshirdik, ha? Hop, iyilik. Aka, biz qarshi emasmiz. To'g'ri. İşkerlerdi qo'llaymiz, biroq toza. Sizlar больницаның алдында адамдарды обед беріп отырсыңlar да. Шул жерде туруп эле тамактан ооруп больницага түшүп калбаш керек да. Тазалык ыймандан. Сиз 5 ок намаз окуйсуз, по-любому мен билем. Ыймандуу адамсыз, жүзүңүз нурундуу эле болуп турат. Бирок тазалыкка көңүлүңүз тазалыкта ыймандан, да? Больницаның алды şey. Azikeler, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Kim geldi? Dostlar mı? Yanlışlar mı? Tamam. Jağı okşayt ha? Jağı remont. Remont bu. Kaçan tam beri? Молодец, полный ремонт ekan. Полный ремонт ekan. Yani jağı olur diye. Remont. Qancha olacak fanızlarga? Biz 3 gün çok oldu. Orozada Bizde hem görüp odaslar da sosyetede. Da Orozada öspet ettirdiniz. Orozada işçiler var. Umre'ye gidip kalıp boşadan gidiyor. Umre'ye remont başladı. Acıkeler koyuta Umra'dan. Umra'ga varganlar bir yok. Umra'ga vargan acıke dep aytsa bolboyt da acı emas talar. Acı, çoğ acıga varganlar. Молодец. Remont başlaganыңыздар жакшы экен. Remont Xudo xolasi bitganda Больницаның алдында стар. bitganda bir görüp kalsın Xudo Таза xolasi. болгон жакшы да. Тура больницаның алдына кафе санитарды нормага жооп бергени жакшы да. Xudo xolasi bitganda bir körüp ketesizler. Xudo Келет. xolasi. Тазалыкка көңүл буруңуздар. Son çıkıyor. Же, эми убактысы келген экен, чын да элечи.
Öşüge bizi görüp ataslar da. Bizi hiç kim istetken yok. Aha. Remont kıldı. Özünüz öyle başladı. Özümüz. Biroq remont kıl, canında kıl degan jeri yok. Özünüz öyle. Özüm kota. Kurusda. Bir bani sana aldı. Katta gelir, kişi gelir. Bu жерге жалып көп болды эле, эч убакыт бере албадык. Биздеби? Бизге. Машалла. Сен алдыңар сиздерге. Ал жакта тапчыкты вообще эме нете. Акыбал өтө көп тазалыгындачы. Алдыгы темир экен. Нержебекке коесуздар, а? Çıkardı taksir. Polni çıkıp boşka bulan. Nержебекке коюп коесуздар. Ben orada 200 bin sonra materyal alıp çıktım. 200 bin sonra az alıp çıktım. Ийгилик. Ийгилик. Чоң ажыга баргансызбы? Yok emin. Ичине эсинечи. Умрага бардыңызбы? Yakında geldi 10 gün sonra. Umra barıp geldinizler. Ажекеди Yok. Ziyaretge vardık. зияратта. Көбү умрага барса деле ажеке деп атат. Yok. Умрага баргандар ажы эмес да. Чоң ажыга бардыбы? Çok harsta. Чоң ажыга ошол фарзды аткарган ошол ажы десек болот. Ажеке десек болот. Анан сиздер умрага барыпсыздар, эми чоң ажы сиздерге фарз болуп калды да. Эми чоң ажыга да эмне кылып барып келиңиз, анан ажеке дейсиз. Ha? Эми шариятта баа кыйынчылык болсо, шарты жок болсо, чоң ажыдагы фарз эмес да, зордуктоо жок билесиз. Сизде бар экен умрага барып келипсиз. Эми анык фарз болду да сизге. Чоң ажыга барып келиңиз. Биздин акыбызга да дуа кылыңыз, а? Xudo xohlasa. Анан ажеке дейсиз. Xudo xohlasa. Хоп, ийгилик, тынч бол. Амансыздарбы? Тынчтарбы? Жакшысыздарбы? Ремонтко жабылган окшойт, а? Ооба, жок. Машалла. Эң жакшы байге. Эртең соң ремонтко жабылганыңызда кубандырат. Бизде эми баа кирбеди дебесин. Себеби кафелерге, ар бир кафеге жалып түшкөн да. Бир тач алдырып кое берели, келгенибизди Özür dilerim. Geldiği gelip bir de suradım lazım. Молодец, тазалык болуш керек сөзсүзчү. Бул жакта номерлер да сизге караштыбы? Yok. Bizde karar. Бул да эмне чакынабы? Çaykan akşayıp bilmeyim ben de girip görmedim. Ким бар бу жакта? Iyisi baya nemeye çok. Я тихий, мындай толка бар. Свои келе турган жер окшойт, а? Свои толка. Толка мындай тихий жер окшойт, эч ким билбеген жер, а? Мына жерде азыр эле ош пышкандай да. Азыр эле аш пышкандай а бу жерде. Тазалык вообще жокку. Тихий чаканалар көп экен да. Мына акыбалаңар. Тазалык мына материалдан кетип атат. Ассаламу алейкум. Мындай. Жакшыбы? Шефтер каякта? Мына ошол жакта. Эт сактаган жер булар свежий алып келип жасайт да. Аны ким Yüzleri oturup ona sana bundan geldi. Sen aytkan жак şu окшойт, sen издеген жер, а? Cidden getir koy bir yere. Gel. Neli? Koydum kuyruğunda pişirat ekan ana özgön gürüşte. Tazalıkta da. Tihо şu yerde. Hiç kim bilmezi daha. Sanap sense berdi. Bilmezi daha. Anı kasanap sense. Ya.
Şef, assalomu alaykum. Amansızbı, tinchsizbı? Damdusizbı, chaqanaga ber. Tozalik nöli bu? Tozalik yaxshimi? Yaxshi. Vaziyatingiz Şükür rahmat. Bizni YouTube'dan görüle jurasizlar. Turali ish qilib o'tabizmi? juda yaxshi. Xafachilik yo'q bizga. Ruxsatingiz bilan tartib o'tamiz. Juda yaxshi. Bo'ldi. Malades. O'ng'ol bo'lsak bo'lmaydi-da. Malades. Tozalik saqlash kerak. Taptaza bo'lsa. Assalomu alaykum şef. Şef Powers'sizmi? Amansizbizmi? Hali çok şey yaptı. Bozorlarda. Assalomu alaykum. Shular ish qilyapti. Yerda solsa va o'zingiznikilar g'ana kelib, tamoqlarni yesa o'tirasiz. Banisa chiqadi-da, banisa. Shu. Ochnikilar ham qancha? Oshni bolam biladi, men o'g'riyatdim. O'rvangiz, yaxshi olib ketingiz. Bolam Kafedagi remontga javobdir, ha? Shu suyunchi bo'ladi. arada Tozalik kechib saqlashingiz kerak-da. to'g'ri. Yaxshi ama sizlar Silif bormi o'zingizdagi? bor. Malades. Omana doğru söyle. Benim kutsan öyle bakıyor. Rahmat. Xafachilik yo'q, ha? Xursand bo'lsangizlar bo'ldi. Like bosib, qo'llab va hurmat turingizlar. Kafengizda bütsaga chaqirib ketasiz. Xo'p, Yeni var. Kim? Onun kimlerine oturup sekret dinjer deganda, bunda qichiq-qichiq bilan kirib o'tadi ekan. Ha? Bu noqat больницасында роддом жаққа kirib yerdan kiradi ekan. Bu yerda kafe remontga javoblik turadi. Kafeda bor ekan, ana chaqanada bor ekan.